Aprangsi KARDOM katu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara do anafans tame lapen pinia bangke nili nali tuman grade 3 lapen grade 4 lapen kapre ga department along ke klang Voreng AWARSAI puthak sinali tumpan ang than pachini ponikpo lapen total apos bangke dak 36,000 ando lasik kopi pia department long sikon ana post vacancies doma LABANGSO details mate klarda kalam nali tum LABANGSO YouTube channel long si thekpon long ikpo lapen nali tum jong si LABANGSO YouTube channel long nang kahomri milang pole kaching hon pen subscribe po ito garjan rio LABANGSO dim tengli tum ting ni pin ber pon idianon lapen adung hes tame belarjan thek thulongi ho LABANGSO dim ta ber idianon lala pole lason nali tum Voreng update lapen kapre scheme punon lapen son ka apply punon LABANGSO update nali tum kilong da pranya fan tang de patiak pan LABANGSO Voreng AWARSAI puthak lenon chethan pon lonang lapen lang pon lonang LABANGSO Voreng AWARSAI puthak le nili LABANGSO details labangke nili tutor long pen sendon na ke hai chief minister Assam official LABANGSO tutor requirement ge post eglo LABANGSO details mangen lapen government of Assam as the part commitment of its CM Dr. Himanta Biswa Sharma it is the essential in the goal provide 1 lakh government job to youth of the state pachu ke dam tang hot 1 lakh Voreng AWARSAI piponi pu kaji chak pen ake Himanta Biswa Sharma ke dam tang the 40,000 so se bang paklang pon iglo lapen non puthot da AKEMI 32,000 paklang pon ikpo nali tum screen along thek pon long igi LABANGSO 32,000 paklang pa advertise ki piponi labangke September 10 2023 to go over and beyond to promise of 1 lakh job kala sot kachi chakalam dokok se LABANGSO Voreng AWARSAI puthot paklang pon thunang koklo da kaduka wepen 32,000 post dopo lapen LABANGSO advertisement lake paklang poni bangke September 10 lasinali tum lason update kelang long veri lapen kai ke sta anali tum update kelong veri aphan pura LABANGSO YouTube channel manali tum kaching hon pen subscribe ikon lapen LABANGSO video nali tum kan maser on share egol lapen LABANGSO video long 2k views bangke wang nangpo lalapule nili jada son updates tame nili important update nali tum phan na upload pi po LABANGSO YouTube channel long lapen nali tum stame birta long ikver po lapen puthot chethan pon thulanang details copy pi along se LABANGSO 32,000 apos bangke thak ponima copy pi department along man labang nili nang piklang pon ikpo lapen food failing promise creating employments job for youth of Assam going over dake tok pon thu dotla ko going over and beyond the promise of 1 lakh jobs government of Assam tentatively advertised over 32,000 posts in various department dakpena an department long thak pon pola bangso 32,000 Voreng AWARSAI bangke aprangsi ke thak ponjila bangke dak department bangke home along 4,097 lapen health and FW along le 5,105 lapen education along le 10,209 lapen P lapen RD along le 1,176 lapen grade 3 lapen grade 4 direct grade 3 along bangke 7,073 ason thata sida grade 4 along stame 4,939 an pipon iglo lapen total dak banga 32,689 an Voreng AWARSAI bangke non September 10 achiklo LABANGSO dead ahot advertise pipon pomate advertisement allo klang ikpola pen LABANGSO advertisement allo along copy pi kachar liang deng kon ans naima koso department hosi lapen koson se ka apply neng zima LABANGSO details nalitum September 10 ahot si long pon ikpo nalitum LABANGSO YouTube channel long si long pon ikpo details bangke lasinalitum kaching hon pen LABANGSO YouTube channel bangke tingni ne pin pen subscribe igon lapen belarjan to dui hodak stami nalitum berpon igdernon asi puthot ni dak nangli tum hanan than pochini pon thu ikpot apos la bangke 32,689 an dak publish pon po mate paklang pon po lapen dak department wise thak pon po home department along 4,097 lapen health and FW department along 5,105 lapen education 10,299 lapen PNRD 1,179 lapen grade 3 along le 7,073 lapen grade 4 along le 4,939 an vacancies pipon po mate apos pipon po lala nasi LABANGSO APHUTHAK bangke
mo September 10 malomle kithan pon thulo na hola so nali tum update long ekpo mate details mang labang so YouTube channel long si lang long ekpo asi pinia video long bang nili nali tum hala short information nang pithu bangkela an chotola sinali tum labang so video ke lang pening sampu pusining thelo la pen las bang so video josu ke lang ning samle message comment tok ikon la ben video kan ma share ikon la pen channel labang so YouTube channel sin anda subscribe rilang pulne nali tum kaching hon pen subscribe area non tang de pini video lang mangla anse nile pathiek pe nani tumhan nang than pachini pon iglo jese pina puthot kapre ka video long chitong tunang tange do me thak me ka do ka ve Karbi teach 2.0 YouTube channel long kelang ara do an fans tame nili hin pen kardom to change your